بسم الله الرحمن الرحيم ابن ناو خدای پر دلوان کار والصافات صفا خود سیند بوان فرشتیا خاریا یتبو کرنا عبادتی خبرزت کن فالزاجرات زجرا و بوان یتب فرمان خود عورا پاش ودونت هاجون فالتاليات ذكرا و بوان یتگوتنا خودت خوینن و ذکر ویت کن إن إلهكم لواحد هندی خدای هوایا خدای کبتنیا یه شریکا و جاین پرستناوی بکن و هر تشتکی خود بوید بسیندت خود بله بومروی چنا بتشبلی خود ابتشتکی دی سیند بخود چونکی او شرکه رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق او آفران در عسمان و عردی و هر تشتکت ناف براواندا و او روژه لروش هلات و روش آوای پریفت بد إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب دی امین مع عسمان دنیای بستیرا خملان دیا وحفظا من كل شيطان مارد و مع او بستیرا اجهر شیطانک اشر در کفتی پارستیا لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب شیطان نشن بگهنک کما بلنتر اجوان ملیاکتت کل عسمانا دا گوه خوبدنا وان دم او اپوه وحیت آخفن یا خود گوتی اج الشریعت قدر خو وجهر لا یکیفا ستر الوانت اینا رجاندن دحورا ولهم عذاب واصب دا اوش گهدان بین پاش و برن والآخرت عذابك بردوام بإيش بوان هيا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وسطنا بت كويك جوان العسماني جوهل قوتنا كي ببت وبلز وبرافينت وبويت بن خدا بهافت وأويت بن ويداجي اشوي ورگرت وأوجي بو ايكي ديت بن خدا بهافت وجا بلكي او سترا رجیای ویب کفتن بری او گوتنه ورگرت و بلکی او ورگرت بری سترا رجیای ویب کفت و یبسجت و جا او دوی گوتنه بخیفزان کابت و او سات دروا اتداتت گل فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب وجاتو ای پیغمبر پسیارا وان بکا ید کافریه پر رابونا پشتی مرنه دکن اره آفراندنا وان دجوارتره یان آفراندنا وان چکریا یتما آفراندین هندی امین ما باب وان آدم شتق نکا کزر یا پیک وب نیسیت آفراندیه بل عجبت ويسخرون یان تو ای پیغمبر اجدره و پیکرن و کفروان بقیامت عجب گرتید بی و یاش کفروان عجب تر او یار یابت او گوتنا تا ادکن وإذا ذكروا لا يذكرون و اگر بیروان الوی تشتیحات اینان یوانش بیر کری یان جب آگه بوین او مفای بخوشوه بیر اینان نابینن و حضرت خود دانا کن وإذا رأوا آية يستسخرون و اگر وان معجزه کا پیغمبرینی تدید او عجب گرتید بن و یاریا بخوبت کن وقالوا إن هذا إلا سحر مبين و دبیجن هما اواتو پیهاتی سیربندی کا آشکرایا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون اره اگر امرینو بوین آخ و هستیه که پیتی اره جارکادی امدش گورت خورابینه و
أو آباؤنا الأولون اره او بابت ميت بري ما تشوين او جيد ربنا فا قل نعم وأنتم داخرون تو اي پیغمبر بجوان بله هين دي ربنا فا وهين ترزيل وشكستي فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وهما او بفكرنك بتنيا بجهنجي او اشغورت خراد بن وترسو صهما رجا قيامة تبينا وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين وقوتن تيچون بمابت اذا رجا حسيب الجزادانيا هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون اذا او رجا يبدادي حكمت نفبرا خلقي دات ايتا كرن او رجات الدنيا دا هوا كفر بيكري احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون وبمليكتا ات ايتا قوتن هين كافرا ويتوكي وان او خدا وندت وان اجبلي خدا پرستن بودكر كم بكن من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وان اب دجواري اب هاجون جهنم وقفوهم إنهم مسئولون وبري او بجهنة جهنم هين وان راوستينن چنكي بو پاش برن پسيارا گوتنو كريارت وان يت دنياي دجوان ايتا كرن ما لكم لا تناصرون وبوشكاندن دبوان ايتا گوتن هوا چيا بوچي هندكش هوا پشتوانيا هندكانا كن بل هم اليوم مستسلمون بلكي او افرو البن فرمانا خدينا نشن بأمرياوي بكن يان جيلادن ونشن خبسر بخن وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وهندك كافر ابنك هندك كافهاتن داو هفركيت جلك بكن ولومي ايكودو بكن قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين دي كفتيا قوت هنديهينن هنشلاي ديني وحقيفت هاتنا ما وهو الشريعة البرما سفكت كر وامجت داينا باش وهو سرداچون البرما شرينت كر قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وأويت دي كفتن بوهاتيا كرن قوت وصانين وكيهينت بيشن بلكي هما هوا بخو باورينت فيا وهين بو كفر نگهداريت آماده بون وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين وما چهجتك يندس حالاتك السر هوا نبو كوام هواش باوري بدين باش بلكي هين جلي بوت پاريسا ملتك سرداچوي بون هوا حقينت فيا فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون وجا ام همي هجاي گفا خدای خوبوين هندي امين اموهين پيگ و اجبروان گنهت مت دنياي دا كرين دي طام كين عذابه فأغويناكم إنا كنا غاوين وجا ما بري هواش ريكا خده و باوريه ورگيرا هندي امين ام بري هوت برزبوين وجا جبر كفر خو ام تيچوين وما هين جيد گل خوته برن فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون وجاو هميل رجا قيامته ات عذاب داد پشک دارن كاچوات الدنيا دا او د گناه داد پشک دار بون إنا كذلك نفعل بالمجرمين دي امين ام فيد گلوانت كاين يت الدنيا دا ريكا بأمريا خوده هل بجارتي
أموان عذاب الدين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. اندی او بوت پاریز بون دمت دنیای دا بوان هاتبا گوتن اج خودی پیوتر چو خدایت راستنینن او دا خوش وگازیه و خدا نتوی مزنتر لیکن. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. واند گوت اریش بر گوتنا ظلامك شاعر و دین ام ده پرستنا خداوندت خوهیلین و مقصد وان پیغمبر خود بصرف لبن. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. اوان درو کر محمد یوصانین وکی وان گوتی بلکه او قرآن و توحید هاتیه اوی پیغمبرت بری خو ادوی تشتیدا یا او پیهاتی نج شریعت و توحید خوده راستگو در خستینه. إنكم لذائق العذاب الأليم. هندی هینن گلی بود پارسا هینش بر گوتن و کفر و درو خو دی طامکن عذاب بإيش و نخوش. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. والآخرت هماهین دی پوان کارا این جزادان یتهوات الدنیای دا کرین أجگنها. إلا عباد الله المخلصين. او بنیت خودتنا بن یتجدل پرستناوی کری و جوی او هل بجارتین و دلوفانیا خو ابتایبتی دایوان. أولئك لهم رزق معلوم. او دش عذابا نخوش رزگار بن بوان رزقك دست نشان کری و بیو برین ات بحشت دا هیا. فواكه وهم مكرمون. او رزق فقیه گلک رنگه في جنات النعيم. و ده بحشت خوشیوان یا بردوام دا او بقدر و قیمتا. على سرر متقابلين. وش قدر گرتنا خدایوان بوان او الراستائک السر هندک تختانا و بروان ادکفتائک. يطاف عليهم بكأس من معين. ارداغت مایه ایت کو شریبارت بوش هاتین داگرتن السروانت اینا گیران اوج خلاص بونوان ناپرسن. بيضاء لذة للشاربين. رنگوه مایه یسپیه و طاموه یخوشه. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. نچ خرابیا لشیت دایا و نچ خرابیا عقلی. وعندهم قاصرات الطرف عين. والنكوان هندك جنكت دهمن باقج هنا اجبلي ظلامت وان بريوان الكسدي نينا ادجاف جرن. كأنهن بيض مكنون. دي بيجي او وكي وان هيكت فشارتينا يتكس دست نكريه. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. في جهندك جوان ابنك هندك وهاتنو بسيارة حال دنيايش ايكو دكرن كانوان چند زحمت ديتو بو وخدنك چقنجي ادگل كريا. قال قائل منهم إني كان لي قرين. بحشتيكي قوت ات الدنيا دا هوالك نزيك من هبو. يقول أئنك لمن المصدقين. ويد قوت چواتو باوريه برابونا پشتي مرنت إيني و بخود تشتكي جلكي غريبة. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. اگر امرینو پرت بوین و بوین آخو هستی اری جارکا دی ام دی رابینه و
ودي حساب الجزادان أديال ما إيتاكرن. قال هل أنتم مطلعون في خدان باوره بو بحشت هاتيه برن گوتا حوالت خو ارهین ده این هنداو دام بره خو بدینه کانی دیماهیاوی حوالی بوید چه؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم و جاوهات هنداو وی او حوال خو ات نیوا آگریدا دید. قال تالله إن كدت لتردين خدان باوری گوتا حوال خو ای باوری پرابونا پشتی مرن نئینایی اپراستی نزیک بود تو من تبی و بر منش باوری ورگیری اگر من گوه خود داباتا. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين و اگر قنجیا خدای من السر من نبا کوی بر من دایا هدایت و از السر مکم کریم اجی دا جوان بم یدگلتت آگری دا آماده بوین. أفما نحن بميتين اره راستا ام هردت خوشیا دا مینین و نامرین إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين و هما بس جارائے که ات دنیای دا دامرین و پشتی هم اد چینت بحشت دا ام نائین عذاب دان. إن هذا لهو الفوز العظيم اپراستی اب خوشیا امتدا او سرکفتنا مزن. لمثل هذا فليعمل العاملون بو في خوشیا تمام و مانا هر و هر و سرکفتنا مزن بلا خودان کار دا دنیای دا کاری بکن دا اول آخرت بگهنه وی چنده. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم اره او بوری اش بحث بحشت دانو میوانداریه که چتره یان دارا زقوم یا پیس و دبتا خارنا جهنمیا. إنا جعلناها فتنة للظالمين اندی امین ما اودار یا کریه فتنه و جرباندن بوان کسیت بکفره و گناه زورداری لخوکری وان بخمازن کرن و گوت حواله هوت بجد دارکت آگری دا هیا و بخو آگر دارید خود. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم اندی دارا زقومه دارکت بن جهنم دا شینت بد. طلعها كأنه رؤوس الشياطين فقیه و وکی سرت شیطانا یکریتا و جمادم رنگه و یوصایا تو پسیارا طاماوی نکه. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون و هندی بود پارسن او دهند شوی دار خون حتی زکتوان پی تجید بن. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم پاشی پشتی او جد خون او وخارنه که تکل اش آوکا زیده کلاندی و نخوش دب سر داکن. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم پاشی پشتی و عذاب زفرینوان بو عذاب آگریه. إنهم ألفوا آباءهم ضالين اندی اون وان بابت خول سر کفر و سر دا چونه دیت بون. فهم على آثارهم يهرعون بجوان اپلز دی کفتن اوان کر. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين و براستی بری ملتت ای پیغمبر پتریا ملتت بورینش حقیه برزبو بون. ولقد أرسلنا فيهم منذرين و براستی هندک پیغمبر بوان ملتا مهنارت بون دا اوان بطرسینن بلوان باوری پینا اینا.
فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ویجا تو هزرت خوب که کان دیماهی وان ملتت هاتینا ترساندن وان باورین اینای چبو او هاتبون عذاب دان و بو خلکی ببون عبرت. إلا عباد الله المخلصين. او بنیت خودت نبن یت اخلاص بو خود کری و یجبر اخلاص وان دلووانی پیبری. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. و پراستی پیغمبر من نوحی گازی مکر بو دا ام وی بسر ملتی وی بخین و جا ام چباش بر سفدار بوین بوی. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وما او مروفت وی او خدان باورجی ادگل دا اجنخوشیا بطپریسا و خندقاندنا بطوفان رزگار کرن. وجعلنا ذريته هم الباقين. و پشتی خندقاندنا ملتی وی دونده هاوی بو مهیلائی. وتركنا عليه في الآخرين. وما اب باشی ناو دنگت وی اتنافوی خلکی پشتی وی داهاتین هیلان. سلام على نوح في العالمين. منوحش هنده پاراست کو پشتی وی بحثی وی بخرابی بیتا کرن بلکی پشتی وی مدحت وی اد اینا کرن. إنا كذلك نجزي المحسنين. جزایه که وکی وی یمدای نوحی ام اتدین هر ایک گهداری خود بکد. إنه من عبادنا المؤمنين. هندی نوحا او جوان بنیت مایا ید خودان باور و دل صافی. ثم أغرقنا الآخرين. پاشی او کافر دی ید ملتی وی ما خندقاندن. وإن من شيعته لإبراهيم. وهندي إبراهيم أجوانا يتل سر بازا نوحي چوين. إذ جاء ربه بقلب سليم. دمعو أبدلك ساخلمش هر باوريكا خراب و هاتيانك خداي خو. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. دموي قوتيا باب خو ملت خو اوه چیه هینش بلی خود پارستن بود کن. أئفكا آلهة دون الله تريدون. اره هوا هندک خداوند دی چه کرید وین هین پارستن بود کن. فما ظنكم برب العالمين. وی جاهین چه هزرد کن. اره خدای همی چه کریا دی چل هوا کت اگر هوا شریک بوید پارستن داد دانان. فنظر نظرة في النجوم. اینا ابراهیمی لدیف عادت ملت خو بر خوب لا استیرا ودا. حضرت خو کرن کانه ده چه هجت بخو بیند داد گل ملت خو در نکفت ججنوان. فقال إني سقيم. ایناوی گوتوان از نخوشم. فتولوا عنه مدبرين. وان پشتا خدای اوچون. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. اینا او ابلز چونک صنمت ملت خو و بترانه و گوتوان اری ماهین و خارن نخون یا خزمت کارت هوا بو هوت اینن. ما لكم لا تنطقون. هوا چیه بو چه هین آخوان و بر سوا پسیار کره خونادن. فراغ عليهم ضربا باليمين. وی دست دایه و به دست خوی راست صنم همیش کاندن دا بو ملت خواش کرا بکت و ادخلتن دم او عبادتی بوانت کن. فأقبلوا إليه يزفون. این او اپلزو بس و کربوکین و بنکوی و هاتن. قال أتعبدون ما تنحتون. ابراهیمی بدلک مکم پیشوازی وان کرو گوت چاهین هندک صنمت هوا بدستت خود چکرین اد پریسن.
والله خلقكم وما تعملون. و هین پرستنا خدای خو یهین و کریارت هواجی آفراندین ادهیلن. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. دمی وان چه هجت نماین وان دست دا هزه و گوتن آواهی کی بوی آوا کن و تجیدار بکن و وی پاونته دا. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وان برگریان کر داویت بن اینا ما او کرنا یتشکاندی و بیزار چنکی هجت اوی جه خو گرد. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. و ابراهیمی گوت هندی ازم از دش ولات خو مشخت بم و چما نک خدای خو الولاتا کی از بشم وی لپارسم چنکی او ده برمندت خیر دنیای و آخرته. رب هب لي من الصالحين. خدای من تزاروی کی چاک بدمن. فبشرناه بغلام حليم. اینا ما دعایوی بجه اینا و ما مزگینی اب کرک آرام دایه یعنی دم او کر مزند بد دی آرام بد و او اسماعیل بو. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. و دم اسماعیل مزن بوی او دگل باب خو گریای بابوی گوته ازت خونه داد بینم و ازت سر جد کم و جا تو چد بجی و خونه پیغمبره حقیه. اسماعیلیش راضی بونا پا امر خدای خو و جباشیات گل باب خو گوت و بکه یا خود فرمان پیل تکری اج سر جه کرن آمن اگر خود حزب کت تو دمشوان بینیت صبرت کشن و به امر خودت راضی. فلما أسلما وتله للجبين. و جادم وان خوب دست فرمان خود و بردایی و ابراهیمی کر خو اخستی سر انیه دا سر جه بکت. وناديناه أن يا إبراهيم. الویدم برطنک مگازی ابراهیمی کر کو ای ابراهیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. اپراستی تا او کریا فرمان پیلتا هاتیا کرن و تخون خراست درخست هندی امین کان چوا مجزایتا سرا باوریاتا داتا وصا ام جزای وان جیت دین یت وکی تقنجی کری و جا ام وان شتنگاویت دنیای و آخرت رزگارت کین. إن هذا لهو البلاء المبين. هندی فرمانا بسر جکرنا کوریتایا او جرباندنا بزحمت بو یا کوراستیا باوریات آشکرا کری. وفديناه بذبح عظيم. وما اسماعیل دارزگار کرن وما برانك مزن پیشوی ودا. وتركنا عليه في الآخرين. وما بحث إبراهيمي اب باشي اتناف ملتت پشتوی دهاتين هيلا. سلام على إبراهيم. صلاوك شنك خدل إبراهيمي بت والدعايك بالسلامتياوي أجهر نخوشيك. كذلك نجزي المحسنين. وكان چاو مسر گهداريا إبراهيمي جزايوي دايه وصا ام جزاي بنيت خويت قنجي كارجي اتدينه. إنه من عبادنا المؤمنين. هندي او اج بنيت ميت خدان باوره يتب درستي عبدينيا خده كري.
وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وجبر صبر كيشان و رازيبونا إبراهيمي اب أمر خدايوي و گهداريوي ممزگيني بكريوي إسحاقي دايه كو او ده پیغمبركش چاكابت. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وما بركات بسر واندا اینا خاره وش دونده هاوان هر دوا هيا يگهداري خدای خود کت و قنجيل خود کت و هيا يب كفره و گنهكاري اشكرا زورداري الخود کت. ولقد مننا على موسى وهارون. و پراستی ما اب پیغمبرینی منت الموسى و هارونی کربو. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. وما او ملت وانش خندقاندنه و کولتی او تیدا رزگار کرن. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وما او بسر خستن وجا سر فرازي و سر كفتن السر فرعوني و دستكوي يوان بويا. وآتيناهما الكتاب المستبين. و توراة أشكرا مدوان. وهديناهما الصراط المستقيم. وما بريوان دارك راست يا چخاري تدانا كو إسلاما او دين خود پیغمبرت خو پهنارتين. وتركنا عليهما في الآخرين. وبحثك باش مبوان هر دوا ادنافوي خلقي داهلا يپشتيوان هاتي. سلام على موسى وهارون. صلافك اجنك خود الموسى و هاروني بت و دعايك بالسلامتي وان اجهر نخوشيك هبت. إنا كذلك نجزي المحسنين. وكان چاوا مجزای وان هر دوا په باشی دایه وصام جزای بنیت خویت قنجی کارجی ات دینه او ات اخلاص ات باوری و کار خدا کری. إنهما من عبادنا المؤمنين. هندی او هر دونا اوش بنیت میت خدان باورن. وإن إلياس لمن المرسلين. وهندي بنيما الياسا او اجوانا يتما بپیغمبرینی کرم ادگل کری. إذ قال لقومه ألا تتقون. دموی گوتی ملت خو ی اسرائیلی تقوی خود بتنه بکن و جوی بطرسن و چه شریکا بوی چه نکن. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. اری چاوا هین پرستنا صنمکی ادکن و هین پرستنا خوده باشترین آفراندرا ادهیلن. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. و او خدای هوا یهین و بابت هوا یدبر آفراندین. فكذبوه فإنهم لمحضرون. و ملت الیاسی او دروین درخست و مسوگر رجا قیامت خودوان بو حساب و جزادانه دکوم کت. إلا عباد الله المخلصين. او بنیت خودتنا بن یت اخلاص ات دین خدا کری هندی اون او دش عذاب خود رزگار بن. وتركنا عليه في الآخرين. وما بحثك باش بو الياسي اتنافوان ملتا دا يت پشتوي هاتين هيلا. سلام على الياسين. صلافكش خده ومدح بو الياسي بت. إنا كذلك نجزي المحسنين. وكان چاوا ما اب باشي جزاي الياسي داي سرا گهدارياوي وصام جزاي بنيت خويت قنجي كار اج خودان باورا ات دينه.
إنه من عبادنا المؤمنين. هندی اوش بنیت میت خودان باوره یت اخلاصت باوریا خدا کری. وإن لوطا لمن المرسلين. و هندی بنیم لوطا ما او هل بجارت بو و کربوش پیغمبرا. إذ نجيناه وأهله أجمعين. دم ما او امروفتوی همی اش عذاب رزگار کرین. إلا عجوزا في الغابرين. پیرا جنک تینبت کو جناوی بو اجبر کفراوی او دگلوان بو یدتی چوین شملتوی. ثم دمرنا الآخرين. پاشی او درو پیکرت مایی اجملتوی متبرن. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وهندي هينن جلي خلق مكه هين دمس بيدي ادبر شينوارت ملت اللوطرة اتبورن. وبالليل أفلا تعقلون. وبشافيجي هين اتبر وان شينوارا اتبورن. اري ما هين فامناكن و ناطرسن و بسري هوا بيت يا بسري وانهاتي. وإن يونس لمن المرسلين. وهندي بنيما يونسا مهل بجارتبو و كربوش پیغمبرا. إذ أبق إلى الفلك المشحون. دم او بي فرمان خدای خو اجباجر خو روی و لگمیکا اجباری دا گرتی و تجی مروف سیار بوی. فساهم فكان من المدحضين. و پیلت مزن دور الوان گرتن و جا سیارت گمی پشک هاوت دا بار گمی سفک بکن اج ترست نقوبونا ویدا اینا یونس شوان بو یت پشک کفتی سر. فالتقمه الحوت وهو مليم. اینا او ات دریای دا هات هاوتن و نهنگی او داعیرا و یونسی او تشت کربو یلو مسرا لبیتا کرن. فلولا أنه كان من المسبحين. و جا اگر جبروی عبادتی و کار چاک نبا یوی بری بکفتت زک نهنگی دا کری و کوی دم ات زک نهنگی دا تسبیح خودت کرد گوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. او هر دا اتزكي نهنجي دا مينت و او دابتا قوروي حتى رجا قيامته. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وما او اش الزكي نهنجي اينا در و هاوتا عردك فالا اش آواهي و دارو باري و لشوية لوازبو. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وما داركا كلندي الهندا فويشين كر دا سيبر الوي بكت و دا او مفاي بخجي ببينت. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وما او بو 100,000 اجملتويان پترا هنارت. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. اینا وان باوری پی اینا و جماحتا روژا مرنوان هاتی او هیلانت خوشیا دا. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. و جاتو ای پیغمبر پسیارش ملت خوبکه چاوا اوان کچت وان بخونوین بو خودت دانن و اوان کرا یتواند وین بخودت دانن. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. و تو پسیارش وان بکه اری ما اب آماده بون وان فرشته می آفراندینه. ألا إنهم من إفكهم ليقولون. و جدرو کرنا وانا دم اوت بیجن ولد الله
وإنهم لكاذبون خود زارویک بویا و هندی اون او ات دروینن چنکی او وی تشتید بیجن یا او نزانن. أصطفى البنات على البنين بوچی خوده دیکی چا بخو هل بجیرت و قرآن ما لكم كيف تحكمون اری ماهی نزانن و البیرا خونائینن که چنا بد خوده زارو هبن یه پاک بد خوده اجوه چنده. أفلا تذكرون چه پیس حکمه هینت کن ای ملتو که کچ بو خوده بنو کربو هوا و هوا کچ بخوب خو نوین. أم لكم سلطان مبين یان اری هوا هجتک آشکرال سر گوتنو ببختی خوهیا فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين اگر هوا هجتک ج کتاب خوده هیا و کانه هین و بینن اگر هینت گوتنا خودت راست گونه. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون و بطپارسا مروفاینیه کتنا ورا خوده و ملیاکتا دا پیدا کر و پراستی ملیاکتا زانیه که هندی بطپارسن روژا قیامت بو عذاب دانت آماده کرینه. سبحان الله عما يصفون یه پاک بد خوده اجهر تشتکی کافر وی پی سالوخ اتدن إلا عباد الله المخلصين بله بنیت خوده یت اخلاصت عبادتی دا بوی کری ابتن سالوختت هجایوی بوی دست نشانت کن. فإنكم وما تعبدون دی جهندی هینن گلی بود پارسا و او تشتهین اجبلی خود پارستن بود کن. ما أنتم عليه بفاتنين هینشن کسی اد سر دابن إلا من هو صال الجحيم او تنبت ای قدر خود هاتی سر کجبر کفر و زورداری خو او بچتا آگیری. وما منا إلا له مقام معلوم فرشته یا گوت او کسا که جمنینا یه جهه که دست نشانکری بوی العسمانی نبت. وإنا لنحن الصافون و هندی امین ام بو پرستن و گهداری خود ریز ریز راتوستاینا. وإنا لنحن المسبحون و هندی امین ام خود پاکت کین اجهر تشتکی نه جایوی بد. وإن كانوا ليقولون و هندی کافرت مکه هنا بری هنارتناتا ادگوت لو أن عندنا ذكرا من الأولين اگر او کتاب و پیغمبرت بو خلک بری مهاتین بو مهاتبان لكنا عباد الله المخلصين ام دا جوان بنیت خود بین یت راستگویی و اخلاصت عبادتی دا کری. فكفروا به فسوف يعلمون و جادم بحث یت پیشیه و زانینا یت پاشیه و کاملترین کتاب و باشترین پیغمبر بوان هاتی وان کفر پیکر و جا پاشی او دزانن کانه چه عذاب الاخرت بوان هیا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين و براستی پیوا ما یا نایت و گراندن بو بنیت مایت پیغمبر بوریه. إنهم لهم المنصورون و هندی سرکفتن السر دجمنیه ابدوی و دستی یوانا. وإن جندنا لهم الغالبون و هندی لشکر مایا یه جهادت رکامدت کت اون یه تلهمی ما اب سر دجمنت خودت گرن اگر اب حسابا دیماهی بد.
فتول عنهم حتى حين وجتو پشت بدوی یرکداریت کت و حقیه قبیل نکت حتی او دم ادئت یمن بواندانایی وأبصرهم فسوف يبصرون وتوان به لو زیروانی الوان بکا کانش بر نگهداری آوان بوتا ده چه عذاب بسر وان دایت پاشی او دبینن کانه ده چه عذاب خود بسر وان دایت أفبعذابنا يستعجلون عرف جاو لزي التدكن دا عذاب ما بسر وان دابت فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين نه اگر عذاب ما بسر وان دهات پیسترین سپیده ده سپیده یوان بد وتول عنهم حتى حين و تو پشت بدوان حتی خود دستیریب عذاب دانوان اددت وأبصر فسوف يبصرون و توان بهلا پاشی او دبینن کانه ده چه عذاب بسر وان ایت سبحان ربك رب العزة عما يصفون یه پاک بد خدایتا خدای زال اجوی تشتی اوی پیسالو خدن وسلام على المرسلين والصلاة خدايا بردوام و امناهي اوي بوهمي پیغمبر آبد والحمد لله رب العالمين وحمد بو خدای بن خدای همي چه کریا و او ابتنيا يهجي هنده